Күн шерфініз қайырлы олсын, бүгін Қырамышғалынан 760 күні кетмекте. Эфирде заман студияда сілерді мен Шевкет Аматулаев селямлайым. Украина президентінің мемориеті янында Украина баш прокурорны истифаға юлламаға талап еттілер. Наразылыққа бір қач yüз инсан топлашты. Олар Украина баш прокуроры Виктор Шокинның ішінен мемнун дегелер. Ярын юқары шура топлашуында Шокинны истифаға юллай білелер. Оның еріне тайынленecek прокурорның намзетіні ачық музакире етмеге талап еттілер. Щодня чуємо інформацію про те, що провалено те чи інше слідство по колишнім службовцям. І все це натякає на те, що, на жаль, навіть якщо буде пан Шокін відправлений у відставку, замість нього залишається його заступник, пан Столярчук, який в нас не викликає довіри. І це ганьба, яка може продовжуватись далі. Підтримали пана Горбатюка, який очолює спецвідділ по розслідуванню злочинів на Майдані. І бачимо на цьому місці пана Сакварелізи, пана Каська, будь ласка, це люди, власне, проти яких зараз Шокін і його команда розпочали вже неприховані репресивні дії. Аскерлер Қырым меморий сыңырына назарет еді башлады. Қырым татары бірлешме азалары Украин сыңыр бекшілері ве гумрук қызмет қадимлеріне ярдым етежеклер. Қырым блокада штаб ел башысы Ленур Ислямов білдіргенне көре, аскер бірлешмесіне 54 инсан кіре. Бұл тізілген Номан Челбежихан батальонынан бір қысымыдыр. Анда 80% Қырым татарлар, 20% дигер миллет векеллері. Ярын мартынан 29-ында Қырымнан юқары Рус махкемесі қанунсыз апсты тұтув қарарыны шығарған, қадыға берілген шикаетіні бақмақ керектір. Белі кевел шығарылған қарарға көре ақтемчегоз апсте мартынан 8-не қадар тұтылмақ керек еді. Ләкин мартынан 9-ында о азат етілмеді. Сонра есе белі олды ки қады Ритко Чейгоз ве оның адвокатыны хабердар етместен апсте тұтуыны девам еттірген. Туневын есе интернетте Ақтем Чейгозның сонки махкеме топлашуында олған чықышы пейда олды. О қадыларға кележеклеріні түшінмеге чағыра. Я вас призываю к тому, к чему вы присягали, к соблюдению закона. Если каждый из вас будет на своем уровне нарушать этот закон, нашим детям будущего не будет. Не будет у наших детей, не только у крымских татар. Вы не забывайте, репрессии коснулись всех. Ваши дети тоже потом страдали. Вернее, дети тех родителей, которых в 30-е годы насиловали. Я имею в виду с точки зрения закона. Вот меня возмущает. Қырымда екене Украин тілінде шыққан Крымская светлица газетасы осы шықшыны тоқтатты. Бұл ақта редакция сонки мартынан 25-інде шыққан газета санында білдірді. Газета редакциясы Қырымдан Киевке көчмек керек. Кеченлері бойлы қарарыны елбасшылық қабыл еткен. Хадимлер бойлы қарарыне наразы дегеллер. Чоқсанан Киевке көчмеге имканы yok. Хадимлер Эмиллер Қырымда олған вақияларыны ярмадада олған мұғберлер айдынлатмақ керектір. Крымская светлица 1992 сенелісінден берлі нешір етілі. Оның тесішісі Украина Медениет ве туризм назерлігі Тарас Шевченко адына Просвита Бутын Украин бірлешмесі ве газета хадимлері. Қырымышғалінден сон газета нешір етілмей, отек электрон шекілде интернетте чықайды. Як свідчення того, що українці є в Криму, це звернення до господина Путіна, нашої читачки з Феодосії. Не очень, увы, уважаемый в Україні товариш Путін, починається це звернення. Ну, звичайно, таку газету терпіти ті, хто під Путіним, не будуть. Таке гасло «Українську церкву виживають із Криму» або «Чи вірять у Бога гобліни». Ми не боїмося, так само, як і Дещиця не побоявся назвати тим словом того, хто цього заслуговує. Украина шарқында вазиет керген қалмақта. Рус женкеверлері провокацияларыны девам етелер. Ең керген вазиет Авдеевка қасабасы жеварында олған промзонада. Анда олған Украин позицияларына женкеверлер бір қач кере ұжым етмеге тырышқанлар. Последние несколько суток ситуация остается такой же напряженной. По промзоне противник постоянно проводит обстрелы. То есть из тяжелого вооружения, запрещенного вооружения. Ну, как видим, наверное, это следствие последнего гумконвоя, который заехал со стороны Российской Федерации.
Ең азından 72 инсан илак oldu, 300-ден зияде яраланды. Пакистанда теракт yüz берді. Террорист Лахора шеерінің бала ойын мейданында озыны патлатты. Илак olғанларының эксериеті бала ве қадынлар. Анда ерлі католиклер Пасха байрамына қайд етеділер. Илак olғанларының сайысы арта біле, чүнки яраланғанларының чоқсы хастайханеге ағыр алда түшті. Теракт үшін месулетлікні да кімсе оз бойына алмады. Ярмаданы чөплік басты. Ахмеджи жеварындаки Каменка қасабасы янындаки чөплік 26 гектарға тарқалды. Обаларының yüksеклігі 25 метрге етті. Ләкин ишғалжы акиметі чөплік полигонны қапатмаға ашықмай. Чөплік машиналары келмеге девам еті. Бірқач 100 метрде коллективный сады ерлеші анда яз евлері олса да инсанлар қышын язын яшайлар. Айтқанларына көре чөпліктен ем хасталықлар арта, емде нефес алмасының чаресі yok. Вот это было когда-то, еще при советской власти говорили, что эту свалку будет 3 ряда платанов, обсаженных в круговую этой свалки, и 2 ряда, по-моему, орехов или еще что-то такое. Ну, до сих пор все садим, все выполняем и все. Весь мусор идет, мы живем тут, и все идет к нам. Как ветер какой, вот сегодня ночью был такой сильный ветер, он все нагнал опять все сюда. Хотели же где-то 1,5 года назад, ну, по-моему, или 2 года назад хотели закрыть. Ну и вот перестроились, теперь все. Постоянно, когда лето, оттуда и запаливают его, начинает такая вонь идти оттуда, не знаю. Вот осень и лето. Весной так еще нет, а вот лето и осень, да. Так что сильно воняет. Как ездили, так и ездят. Вроде бы как закрыто должна была быть, а так ездят. И вон вы видели сами, какая дорога разбитая. Вообще-то это они должны делать. А люди каждый день вот это ездят в автобусах. И детки маленькие, сами швейны. Ахмеджите және Жигалинын соқағында брусчатканы қырсызлайлар. Бұны таздықлаған ресімлеріні Девлет Шура депутаты Сергей Шувайников өз Facebook сайфесінде ерлештірді. Ресімлерде көрінеке сакинлер ташларына шақси арабаларына yüklеп белі олмаған тарафқа алып кетелер. Кеченлері есе шер коммуналь хожалық хадемлері экскаватор вастасынен брусчатканы көчірмеге башладылар. Оның еріне асфальт төшемеге шандырдылар. Бұ ташларыны та кешкен асырда есірлікке түшкен немселер төшеген еді. Яқында тешкіл олынған Бақшысарай футбол тақымыны өз фәлиетіні тоқтата біле. Идманжы білдіргеніне көре тақымда ярышларға қатнамаға біле пара yok. Бақшысарай футбол тақымы кечкен сене тешкіл олынған еді. Esas тесіші шер шурасының сабық рейсі Верховодов. Тақым Қырымның кубығының бірінші сайы болды. Сонки керек кезлев тақымының өткерілген ярышта мейданға тек еді аза чықып болды. Бірі мейданда қазаланған сон ойыны тоқтаттылар. У нас просто безденежье, не видим дальше каких-то возможностей существования клуба. Почему? Потому что администрация Бахчисарая пока никаких не приложила усилий, ни районная администрация. Но они, может быть, и хотят, но как-то нету действий. Держимся мы благодаря этому командному духу, команда, если есть люди, которые сидят за футболом, команда, начиная с осеннего чемпионата и до сегодняшнего дня, не беря игру с Евпаторией, провела 16 матчей и ни одной игре не проиграла. Выиграла кубок. Пытаемся удержать команду. Бұл сатқа сонки хаберіміз еді, ақшамки заман яйынларымызны қачырмаңыз. Көрішмек үзре.